Peti period, pčeljna društva bez legla, stanje mirovanja, zima. Ulazimo u zimu, sada su društva bez legla. Mace su prestale da nose jaja, okolne temperature se spustile oko 0 stepeni Celzijusa. Pčele su se već uklubile i sada je najbolje vrijeme da istretiramo sva pčeljna društva protiv varoje. Ovaj tretman ćemo uraditi sa oksalnom kiselinom, doubiti preostale varovu koja je na pčelama. Zatim stavljam tijesto pogaču koju sam prethodno napravio na svoju poklopnu dasku. Pogače ne aktiviram sve do prvog proljetnog ročistog izleta pčela. Po stavljanju pogača okrenem češljeve na letima. Izvršim zadnji pregled svih sanduka, da li su sve poklopne daske, krovovi dobro nalegli. Poslije ovih prethodnih radova u narednim zimskim danima povremeno kontrolišem, čistim od snijega. Zatim pripremam opremu, sređujem nastavke, deformisane okvire za sljedeću proljetno-ljetnu sezonu. Preko zime, ako mi se pruži prilika, odslušam i par edukativnih predavanja. Na našu veliku želju, na našu ljubav prema pčelarstvu, uspjeli smo, zahvaljujući vama i vašoj pomoći, da dovedemo ovako visoke stručnjake, eminentne predavače sa Moskovskog univerziteta koji će nam ovdje prenijeti najnovija dostignuća iz oblasti pčelarstva. Ja vam još jednom zahvaljujem. Ja sam najiskrenije radostan što mogu da vas pozdravim u ovoj sali. Želim vam krepko zdravlje, poluči Razgovaramo samo o onim društvima koja su jaka. I znate da ja 3 paše dok vaša pača pošle ovdje. To je paša od Repice, Bagrema i Bagrenca. Tek kod vas počne glavna paša. Pčelarenje uz varovu. Manje više poznato je šta nam ta varova čini i kakva zla. Zbog to s aspekta instituta 15 njemački, talijanski i francuski, koja često organizuju udruženja pčelara kantona, opština, a i ja u toku zime održim par predavanja o praktičnom pčelarstvu. O jednoj vodjači do koje sam došao i o jednoj poklopnoj daski univerzalnoj, a to spada u opremu pčelarsku sa kojom većina pčelara radi, malo drušio, malo nakon,
uglavnom jači pčelari imaju nekakve opreme, svako svoje. Za posticaj pčelarstva u federaciji šire dobio sam par zahvalnica, priznanja od kantonalnih i opštinskih udruženja. Ovo me i postaklo da snimim ovaj film. Koliko sam u ovom filmu uspio, to ćete vi, dragi moji pčelari, procijeniti. Još na kraju bi dao par savjeta mlađim pčelarima, a i onim starijim jer brzo zaboravljaju. Da strogo paze i budu oprezni pri vrcanju i prihrani u bespašnom vremenu. Da ne izazovu grabež na vlastitom pčelnjaku. Stariji pčelari to već znaju koliko je to opasno, a i vi mladi, ako budete neoprezni, imate šansu da doživite. Ja u ovom svom dugogodišnjem radu sa pčelama imao sam veliku podršku i pomoć svoje supruge i mojih lijepih ćerki i unuka. Podršku za ovaj film su mi dali pčelari Tuzlanskog, Sarajevskog, Zeničkog i Goraždanskog kantona, moji dragi prijatelji. Svima bi se zahvalio, zaželio dobro zdravlje i više prinose. Uz ovaj film slavite se medom, budite zdravi, Bujrum. Abdullah Vezović Kladanj, Bosna i Hercegovina.